Kohimen kopera bayit ha utray Jesus Christ. Kani kalonggas ni kabakumen. Kani kalonggas ni kabadap da ka jingale. Kani kalonggas ni kabadap da ka jingsuk. Kumbala ruay ya ki angel. Namar ki angel kilju tok yangi. Kani kalonggas ni kabadap da ka buram jumobale. Bakatino bale kapensisha lemba ka jinka jumu Chris kaperte barota we kaladap ya kaju kaburam jumu bale upa ngelayos no naka jimpule ba am naka chage shiti Hebrew bala kran shay ka dar ba hakapor hindai ubale ula penpao ya ka jinglong jumu Henry lembau Jesus Christ lawan rahangi yaka jimpen pau kabatemai u Jesus Christ ulang ke jimpun pende pura jimpen janai baka jingor long jong ka jingan no baka jinglong jono bale nagavinda ka porte baraka way lembau Jesus Christ yaka jimpau jono bale kala urlong shisha bado bele wala pendpao ya ka jinglong kaba ula burri nado hindai namar haka jutang barin ni nilaban lam ya ka jinglong kindia jongo bele namaru bele ula peni haru Moses ne Abraham na ki nongya tulupa ya ka jinglong jongo Lese bu napedeng jongki kila yosno ya kasur bakren jongo bale Henry Kim shimla yoi ya ubale markamat lemba ka jingwan long snam jongo Jesus Christ kaya ka jingkala ka bajia kibriyo kila stamben yoi ya ka jimpen pawa papura jongo bale lemba ukun jongo kibriyo kila yoi ya ubale Kibriyo kila yoi yaka jingi jongo bale. Kibriyo kila yo mad yaka bor jongo bale. Kibriyo kila yoi yaka buram jongo bale. Kane kalong ka Christmas. Yaka jingi yoi, yaka jingi mad, yaka boro, yaka jingi sene, yaka jinga eka jongo bale. Lemba ka jingi shime. Kabamut. Christmas kalong kapor niyo mad kerpang ya utrai haka dono jangi haka mensiam jangi haka jingin baraka way Christmas kalong ka jingya kendu ya uburyu bado bale Christmas kalong ka jingya kendu ya uburyu bado bale badon bortam Niya kendo ya ubale haka jinglong brio jangi bado bale uwan jit ya ka jinglong brio jangi bad ubale penbana najarong tam banga kalay bansyam haka met bajat kamet batalat ka jinglong babap jampi ngamod bansayno yakap jinglong pop jampi bananayno yaka jinglong ubale jongu hangi iway pa iway nagadaga daw ay ikaka kitab isayan namya tolopa ubale wala ba nanvendo yaka donod mau jompe bananayno yaka donod brio Christmas kalongga jimpen kala yaka naka donod mau shaka donod brio hanne u Jesus Christ Christmas kalongka open heart surgery nagabenda jogi Christmas kalongka open heart surgery ujisu wanga yaka dono jangu yani bananda will say habar yaka dono mau kuno ka dono jangi kakalalang dono mau namar ka pop jangi kadba nang lepop kadba nang penne persya ya ubale yaki donod beri kekelalang ke donod mau menda lemba ke Christmas u Jesu u penbena paiba
penbena perte ngamod business bat pi ki pai jongo bale ngamod business ngamod ba pide ban kala bat pide ban pidiang yakane ka jinglong jongo bale ka batte mai ha ka jingem ka jongi ya royal try ko himan ko bara kane ka long ka kubar ba naga benda jongi iwe pai we naga taga dao haba utrai ubay wala penpau ya wujasa bakal maria katay soti kan sa punkon kan sa kakon baran sa kot Emmanuel kakurteng Emmanuel kabamot ngamot bansyong sabat pi kibari batolot ngamod bansyang rengkat batpi hakajinglong jompi God is with us ubale udan rengkat bagi haba ubale unstan bansyang bagi haba ubale un kallalong Emmanuel hakajingim jongi kaya kaban sedia hakajingim ka jongi hato kalaban jaya hakajingim jongi hato kalaban pengalai hakajingim jongi hato kalaban pinwan dure ke jinglong jongi hoy kalam ko himman ko para ka jingkot jong ka Christmas kalam babaro mangi nikelolong Emmanuel verdi Nide ballon ki ba capable of Emmanuel capable nilaban ki nide ban kelolong ki beri balaban pediang Emmanuel haka jingim jongi pide ban kelli alade haka ba pishon hanni haka makane ka duan ka dupat haka ba shimmen daya kane ka yukerish ba koi hatto ngalon balaban pediang Emmanuel haka jingim jonga haka medjonga hakinga semjonga ladangas no hapo jonga yaka jinglong batolot bappo banas no namlaban pedian bale pideban jubab immediately pideban jubab but pideban killi kindip kensan kirki bale namlaban pediang Emmanuel haka jingem jonga kaya kadaw o Emmanuel umlaban syang sabagna nakano kadaw ngalajingay na Emmanuel bale uble umlaban syambana bale uble wala jingay na na habaka tilo bale ka uble wala dan nado bastang ngipule haka Genesis habak ngipule yaka kitab Genesis yes no haka bastang kadonayo haka bastang kadon ka jingtuli haka bastang kadon tangga jingsuda haka bastang kadon tangga jingdom Henry haba poi shawyanis bakoi pan hiusno haka bastang kadon ayu haka bastang kadon ka ketin naka jingsuda naka jingdom naka jimbam dor utrayula pinwandur ya ka parte da ka borjan ka ketin Christmas kalong ka jin pinwandur ya ka parte da ketin kabalongdo longsnam barsyong sabad ni gipoy biyang siya Emmanuel kaparte bandur ka da kaparte kabadong kaparte kabasuda kalayo ya kadur kadar mano badai kaparte parte kalong mga bagmapi parte hanne onde ka kendo hoy kendo kadon benda namar ni kibriyu badon Emmanuel pindon kam ya kaparte ni kibri badon Emmanuel hapojo ni pindon kam ya ka kendo ka siya ya ka bangadi ya ki jor ya ke baro badon namar ba ni kibri badon Emmanuel ni pindon kam ya kaparte ru kalong ka kordor ka kendo ru kalong ka kordor namar ni don kam kendo Henry hanno kawan ka dor ka da hangi kaparte kamla banyo dor ka da lada ni kibri ni don ka dor ka dar jong Emmanuel ya royal try
Yaro ya utrai. Tinaka daw ka himento para habang ireke ya kasni puram Christmas ya kasni ka janu Christ ni don kamban snewoto une Emmanuel ukoloi van shong sabadna. Habang Emmanuel wan shong sabadni kaya kaban saja. Keborjemu kan trekam nagadaga daw ka gospel kayato hani kito kibangye bakidi kibapediang yawo kiyomat ya keborjemu bale baki kelalong kikonjemu bale keborjemu utrai keborjemu Jesus Christ keborjemu Emmanuel kapengkala ya kajingim jami ha kajing talad jami ha ke jing dona jangi ha ke jing lompat jangi ha ke jing pam ha ke jing shitom jangi Emmanuel ukoloi banwan kane ke longga kubur babha jonga Christmas ha ke jing mule impasini jangi Emmanuel ukoloi banwan shomsa naga daga daw naka jinglong Emmanuel ubele udan ringka bagni nide ban kelong man of God Ish Elohim, Ish Elohim, Ish Elohim, Ish kabamot ubriyo Elohim kabamot ubre Ish Elohim kabamot ubriyo jongo bale Emmanuel wan shani ban tolong yani Ish Elohim pibaro pilaban la kinno ya kene kakendin ko Emmanuel nakko ballon Ish Elohim kabamudayo ubriyo jong ubale kaya kakubor babhajong ka Christmas kakubor babhajong ka Christmas kalong uble umut bantulong yani Ish Elohim kalong ka saindur ka jonobare kato manga balmapi nilane em ballong ki Ish Elohim habang nastang ballong nakwa ballong Ish Elohim ubriyo jonobare hangga ka Christmas ka trastang bantrekam hangga ya ka jinglong longdo longsnam jongo Chris kan stang ban trekam haka jingo jambi haka dono jambi haka mensiam jambi haka met baroka we lem kunda ngin samarwe ish but ish ulalong ubriyo suda hato pikodan sakut ish marwe pikodan sakut ubriyo marwe kaburiyo marwe ne piko abandon Elohim bati piyangkum na pikwa Elohim ne pilabyan ish marwe pidon kaspa kapo pidon kabam gadi pidon nadon shato pidon kachimpule but pisno sarong haka ish jombi pisno sarong haka ish jombi pisno sarong haka jinglong buriyo jombi haba nisno saron haka jinglong buriyo jami kan sajayo ngin suki pasuki ngin stang ban kindait no ubole naka syllabus jami nilaban ng syllabus kikina school kidas no to syllabus ya ka kalit man ngin stang ban kindait ubole naka syllabus jami ngin salong ish marwe hagane ka jukka baminda buon ke buriyo kila kindait ubele naka syllabus jonki bon kikina kikoban kindait no ya ubele naka syllabus jonki bon kibariyo hakene ka parte kikindait no ya Jesus Christ naka syllabus jonki kan sajayu ladang kindait ya Jesus naka syllabus jonki kan sajayu lada Emmanuel ondon ringga bagi nitip paisaudong jani nilaban yoi Europe shimnuksa ya ka Europe kadang jayu haka Europe ka
kalong kawe ke kontinen kabadang dujai yake Christianity yake niam Kristen yake niam Katolik kilastam ban dujai na ke Europe lesepin kili siapa kita ki beri ke bayim hando kilong ayupat kilong ki beri bangkin koridor yau belai kila kindai yau jisu naka silabas jongka jingim jongki habaki kindai yau jisu naka silabas jongka jingim jongki kan sejayu kinum don kam shu yingkasen kim preshu bante ya kiingasen kije dan samarwe single life kimtre shuban kalkun namar kalong out of syllabus kaya ka ba out of syllabus ban kalkun kalong out of syllabus don bunsin kinna kisay ong ya kane danam de ki jingkele ke bawan out of syllabus kalam ki kai ke ya kane kamdan ken hakakot bapule te ki kendait no te haba ubbalai umdon haka syllabus jongi haka jingim jongi haka jingduai jongi haka jingre balai jongi kin ken yau jisu out of syllabus haba ni kenda yau jisu out of syllabus kainga sen kala jot minda ha Europe baraka we ki dona ba ki bru ki lai jinga sen kito ke balai tro kem treban pediang yau jisu ki kelalong ubole tumban kiba napedeng kibalai syake yimane masiten ne palat masiten kim treshuban pediang yau jisu kim treshuban lei sakramen jimbla pop tegala jayu menda ki vepa ki jai benreo ki simno ya ka jaka jomki nam jar kerteng mano kita pelaban mudo ki race jai benriu kishim no ya ka jaka jongi Kristen jongi Katolik minda ki Katolik kilastam bandu jai bale kadaw baning gong kalong kilabu ya ujisu out of syllabus ujisu omdon jakashu haka jingim jongi ki kon samla kim tashu bante ya kalong yeng longsen Henry kikot yalade cohabitation shu yimlang Henry ngimtre ban pediang kun ni enjoy be pinsno bhai yalade take about ya ka percentage jonga jinka kikon kila hiarno haba ka percentage jonge kino ki jai ben ru shapanga jinka jonge kon kistam ban hiarno shadow chi point line kabamot kita ki jai kin sayapdu kasih hilsro minta bona preng jonge kon samla kim treshu ban ka bon mot ki kon ikilonguni ya ki kini ke pa jonge kila kolai ban ka hado shipo kadar katsan katpra arpusan wot minda kikon samla haba kia kendo ya ki parelo kiong konno kadnang wot kikon nyedon kam uwe ngilong kawe ngedon kawe ngilong kawe ngedon kawe darum day we are one we have one pisatu nem kane ka deka philosophy jong kikon samla jong ka juk bale kilabu jisu out of syllabus kilabu ubelai out of syllabus kan saji ayu suki pasuki ha kikon kasi ngin stamban dujai ngin stamban dujai harin sipos nem kan saji ayu mindangi bon pai henyepo south percentage Christians haka Meghalaya hadin shipos nem kansa here no shaka sanbo percentage manoban pendap ya kata sanbo percentage haka jaka jomi ladang ihya shaka sanbo percentage manoban pendap ya kata sanbo percentage kapatam ngam pendap shupi pendap ki hak kumgene ke jinglong ngam ko abane jar karte hen rapila ban moto kan sajayu hadin shipos
ke pakia kena kalau ke por jong ke juk jong ke kon samla ke babu Jisu out of syllabus takin salam tek kongi Europe mindang is no sarong ladang Malaysia imenero compare ladang Shong Haingero compare ladang Turshaka Jimbla Popro compare ladang Letro compare bale ngistang banbu Jisu out of syllabus bona prenjongi kim mau shuyau bale mindagas niru pikini kita petit kadnong kikonjom be pilau kilawan shane nagabindaka mas bakoi Christmas bona prenjom be petit buru kita gijingdip hakadonyo kamensiam jompi nanda omyau Jisu kikonjonga kimtesho Emmanuel kikonjongi kilom tangi isuda uburiyo marwe kalam ubale omdesho uburiyo jom ubale omdesho ish Elohim buon kilom go bahagene ke jukki ba minda kilom ish omde Elohim shu omdon Elohim haga jingim jonki buon kilom go mi kilom ish ki bam ki di ki tre sutan ki kakon kalakon ish sudah buon dikina samla ish kuda kista je ke perte kiyo ye ki mar ke bahai ki pindat ye ke jimpo le badan korban ki waj ye ki kamge jam ki tab ye ke pisa da ki hajar ke prajongi bakin nang shuban le kunno namar bale kilom ish marwe ish kalam Elohim ya ke kelima ni kallalam na ke ish Saka ish Elohim hangda kajait bandriyo kan roy biang kajait bandriyo kan yoburam kajait bandriyo kan stang bandroy haki jimbon pai ladang isakot ish marwe ngin sa penjot ya ki jait bandriyo yalade marwe hi nilong yeddaw jonga jim penjot ya ki jait bandriyo Nimban kamban kinno yano Nimban kamban kerentan buram yano peg yalade shimet khatong stamban kelane yam nakata ka jinglong ribale shaka jinglong shimet bona prenjoni ni stamban kelalong selfish people ni perkatang yalade shimet Nyemju kain koridor yakiwe, nyemju buram yakiwe, ba nyestang ban petam yakajingdon kam shimet. Nyestang ban kam spak yaka jingkang jongi persha yake marjan marpang jongi nama nilom ish. Nyemdon Elohim shu hakajingim jongi, nyemdon obleshu. Haba Jisu Emmanuel ula wan ka haka donyo ka jongi ni comes back ya ka donyo jongi bagyo yame ko Jisu nimdon jeka kumba on ya ki nong sumar ya ki yin basa yame ko Jisu nimdon jeka ya baru ki pergi don jeka haka yin basa hendra ya Jisu pat on don jeka hayin jongi ni don jeka ne naga benda Jisu minda Ipaya ki in kabakam bahe minda kabakam itilat minda Henry nan kaliya piko himmen ko para pi ay jakane ya Jisu ya Elohim ya ubale yu Emmanuel haka jingim jombi hato bila ay jaka ya Jisu haka pune ka puti jombi piki kon samla hato pi ay jaka ya Jisu haka jinglong ramba jombi piki langupa Yano pilai jaka Nagabinda kre pilai jaka Kay kaba piken koridor Haka jingim jompi Yaw Elohim Yaw Jisu Netang yaki ish Yaki brio Saudong jompi Balaban turwa hapi Kano ka jings na uba Kaba pisnautan na Kohimen ko para Jisu wandra hangi ya ka kubor mendakasni ladang nim treven kela kabamod ladang nim treven kende bendriyo
kadang ap ia ngiru ya ke jima kumba lajia hak Europe suki ngin sestangban George ngin stangban imtwain hak jingim ke jangi kan banang ya kipo ngin sapoi syaka jimbabe ladangin kendit bendriu hakata kepo ngin omlong syukum ne kung gipay di Israel kila siyang haki Babylon ba kila babe kila orang ladangin jendelas ngap ya ke hukum jongo belek nginum siyang kumne hari Babylon kalam temple kalam imane kalam sakramen kalam jingduway enso poy kapor kajinglong jang ka Babylon kan riam yani siya kajingjot buwan kikun minda kilas tangban Karlut ya ka jinglong jangka Babylon haki hingga senjongi haki jingim shimaj jongi uwe ukon samla ula leisha uwe u rista badlang am pe ngalakwa ban long riye bale ngalakwa ban imha Henry ngati ya ka jingmlein basini ujanga baduang na persyang si persyang bankia na kajimlin basenio Henry nga singop ha kajimlin basenio nga lastang bandu cingkarmen badu tauris dulang pe pinamdedan do cingkarmen namarba pingop ha kajimlin basenio Henry pedon ka jingkarmen ban laik no ban kiin no na kajimlin basenio jampi Pide kane kalong ka jingchok kata sen pe persyang ban lai loy na ka jingmalain basenyo ko himan ko para ban rob shushu ya kane ka jingbatai ya kinompang kibatya ha ki jingtia kaya ka jingang no chongi ban lai na ka jimpang ombe ban tia baro shi jingim ha ka jingtia pang habang iyopang ngidi bawang Bani wadi ka dawai ke bakam kai kenamba nginduk koloi ya ka jingkoi jingkiam dan yang den balik ngam snawat tenat bantia slam ha ka jingdia pang om dan mano na pereng jompi bat snawat tenat bantia ICU dan na pereng jompi bakwa bantia ICU kalam kan den riu bo na pereng jongi Natorai nidabantia ha ICU don arti lagi jimut ICU habanga don haka ICU nastangban yoi yame koble habanga don katmir ka jingya ICU kalam gapar bonsin kibriyu kistangban yoi ya uble nga yoi yame koble Bonsin, kikon samla, pidon haka ICU mindang, kolong pa, pidon haka ICU mindang, hadin si por, en serrano yepi haka senduk, lada punyoi ya ubale. Pidiang-biang yaw Jisu haka silabas jompi. Pidiang-biang yaw Jisu haka silabas jompi. Lam da ngin sababe. Don bot mapi kibawan nagabenda ka Christmas. Don bot nagabenda jompi kiba shimmenda ya kayo kerish bakoy menda kasni. Pendrung biang yaw Jisu haka silabas jongga jingim jompi. Lam da ngin sayap jad kalam Jisu haka jingim. Kohimman ko para tolong bakaloi ban sumar ya kejimpan jompi. Tolong bakaloi bantur syawunam sumar jompi. Tolong bakaloi bantur syawu Emmanuel unong penkia jompi. Utip ya kejing tolon, utip ya kejing duna, utip ya kejimpang jong kemensiam jompi. Ula ban sob dawai, ula ban penim yapi, ula ban penkadang yapi. Ulaban pelong iapi ukur ubashania tulan iawu ublay karku iapi un pensla iapi un pelong iapi kikun ke bajanai ke bakuin
Uban yarap ya pe ban kala ka bamot na bar ka jinglong ka basiniu ka bastang ban bit yani ka pergi lagi ke macam pi. Dubai ha kamen siam. Hato ngala kendai yau pole na ka jingim janga. Hato ngalong ish marwe ish sudah kalam Elohim. Hato ngal trang ne em banlong ubriu jongo balai sashasi. Hato ngalawat ne em yau jisu kadawai ka sinjong ka jingim banlai lui na ka jinge kabangaya kendo menda. Hato ngala persang ne em ban ki joy biang na ka jingjot na ka jingmelin basunio jana. Kata sin ni persyang ban kiim kalong ka por jang ka jingchap Jisu ka kruyani penslayani da ka jingdon jame hakene ka sni borom Christmas ningai bakane kalong ka sni badap da ka jinga penslayani bat pendap shain ya ka dono jani da ka jingi yame sashasi bamelong shisha silabas jang ka jingim janga enyaro utrai Jisu Christ. Shalom, Amen.